City Apo nung makita yo adto di gid ipaspasa ang ordinances nga naduma-duma mga festivals. I don't want the city to focus only on the Pamulinaweng and February. So instead of month-long, ada di calendar for the year na activities on a monthly basis or a quarterly basis. So tipi may anmitata ako. Tapno naduma-duma nga sektor, naduma-duma nga tradition maselebra. So Pimenti City ngamin ako. Tapno hanggang may bunton amin iti February. So ada di pa nag-Ipon Festival. Sooner or later they will pass the Inartem Festival, nakajay ako. So Malugay Festival, gijay ako nagsasalita kami, we will distribute the activities for the year. So nakita mo di last year December Christmas parade. So ada room for improvement ni nga celebrate tayo na doon activities na buo nga December. Adan ako for 2026 and so.